Hojiki Sason to Balanga Pakot debate changi, argument changi, aduga dialogue changi aba. Dialogue na Sason to Wadabni debate na to Wadabani, ruling party opposition, aduga wayan besar to the su prosecution namsung defense, plaintiff namsung defense, and Changmuch Maina. Adugi Jati Machen like I Machen Wari Sanaba Konaba, Adu Kongman Sengsi, Senganusi, Lambici, Machiping Mali, Chomule, Chiwari Sanaga, dialogue Toraga. And Hangly Boba dialogue debate or Dimina. Naka Pima, Chamar, Gamali, Nang Tam the Gan pinning them Nanga Sivan. See they more Sinichini and get na rega. Oh, an Antanaga Nang Cham, the Siamante, a Cham or put in the lake. Cham contrada di Biramu, Harga, lay him never. Maramaduna, and I wrote the life said. Naina ba, Tina ba, Magi mod at the Kangdok ba, Gamengi intention, Natraga, Magi thinking at the loud thinking door. Tamba. Adugi pod aduda, Ponamaxi Kaidanaba. I could get Manipur, Amanto, we begin weapon say. Manipur to gaining ba, look Kanglo Karsudum, maybe I can look to Pora with the vehicle. Adu Ponamak, Adu Maduki Wakalo, Natu Mangandana. Muru and I call Maitena, I shall belong to Baharagan. Maitena, big brother, or not. I'm sick watching Gadamna, Chikona, when Gadamna. Adamadi, as I might talk at the Ah, cookie Lorga, Mukanaga, another Lorga, Panga, Kanawoman, Hamiako Yamna, Kanja Dabami, Amanina, Aduna Teaba. Could the low number conciliaraga. Yes. Maitena and a potential with them never. I get Kanguna head. Okay. I'm say, I just away another Nangasito, Nangasito, I know with them never. Aduna, La Lepanaba, La Nacha Sarkana Loshana, Togadabani, Kanglo Pamana Tori, I call my Ampul Lerga, Lantoxia, and Hibawakalon Yaroi. My Ampuna Tangagadabni Hibi, I don't land very kangi, with due respect. My Ampuna Tangagadori, but not the city, Gomet not Tangaraga. I am Kaibich the Loin Pareraga. Okay. Madu Pava the Prajana support with them. Okay. Not that I could yak Nabachimachakanga, who pull up the Tangagadabni Haradi, Lanto Butara, and Sakalital Suya. Sakalital, the Prajana Tangagadam Neba. Sakal, Woody Sakana, Punamak, a central Sakata, so Hiraga. Prajagidam Tatovani, Prajana to the support Pigadabni, blessing Pigadabni. About ongoing conflicts with the Sokogi cookie signal Hoyoba, Lamama cookie land demands Tauraga Sulaibani. Adugomamang the Sokogi, Nagasing is Wabitare, Koyobelam, Nagalim Hypes demand Tauraga Sulaibani. Besides the Pamu Lakchani, October that 15 24, the Minister of Home Affairs and Silica Community, Ahum Yueba, Mifa Mamadi Pangtoki. Adu itardi hauzik laiba pot se cookie gisu mokhogi oiba demand ama tawraga su lai naga gisu demand ama tawraga lai adu itardi manipur da hauzik district create tawgiba sing se rollback tawgi wafam su khanarakpa masai sam manipur gi future gi laibak se kari oigada gi haba pot se hauzik adu ki madik chamam laningai oiba condition ama da laidoni pamong kamai thamininge no hauzik ki dunana october gi trangma haibra 2024 gi adu dina kala hungi question natte I could make the ruling party BJP Masengi, Aduga ruling party the Yauba, Naga, ruling party the Yauba Cookie, ruling party the Yauba Mete. Make the Mete ML, Naga ML, Pangal ML, Cookie ML, Highway later. Moina, government of Indiana. Adam Koichi Karani, me and Mother, I know Mete ML, no, at all, I'm a season company. Masi Yadaba Port money. Masima Atoba around Baman. BJP Manungi Minister Ani Taraga ML Taret Mohoiva support of Home Matara Asiga Adumba BJP Manunda Yauba Minister Kara ML Kara Aduga Nagagi NPFG Ni Haiba Adum Karaga Unaba Tok Nab Aduna Hojiki Laiba Point Sida Kanana Manipur Tugainaba Toba, Kanana, Manipur Bukari Toba Hibisida. Hosiki government share. Couldn't be kinding they had so high cup. Mam Kaibi Matuna Karichiko. The minister Sunamate Romdigi belonged to Reta with the whole Manipur Minister. Yes. Cookie Tara, support Tore, Majo Manipur Naga Toruk Latarela, Ataruk Ramani, Manataruk, NPFK. Asitore, Polap na. Toba administration naba. Asida Manipur Tugaina ba Hoji Irang Horiba
May 2023 digi tawrak paduna May tara nitoy mitara ni pani leraga BJP gi minister ani nemcha kibgen letpau hauki national luchingba BJP gi yang lauri MLA taret committee ka gi chairman yauraga adugum taret asiga mohoi bu sawatpa kuki MLA maga tara sina manipur thugai rangna ba tawbane si official oireko side aina yaningde aina hajin bayaro me trying to gi statement pigare adugo humni leraga me trang ma do home minister da pigare adui damte action local loidana aina November kolom do gi November 20 da DGP da dio letter ikre lokat te hoji phopa abna sumaina leraga banina BJP gi manung dana ba manipur thugai na ba tawripsi adu dege amu naga chilnau singiso sai dalana hage do maina mantri ani yauri ba NPF ki aduna hoi mantri ni sasona ekoi ne haibaduna amani ko aduga ochai duda hari basi maya masida manipur thugaina ba sele ibese kanglup ki kari ge haibaduna amu oiraga government parmina ba da hojikti pulap yauri ba Puki lamento hele manipur thugai ba pame adra moi matakte action logba leite assembly du so logba kona thengnadri aduga logi matung ina moi matakte FIR pandana kotana manipur thugaina ba aduga jati community amugi yengthina hanna ba adugumba to promote amity between the communities adugi illegal oiba port adugi action local pursue taude adudagi somda amu Adi sanari ba konari ba tauri ba sida adugi nagagi representative na sasun pai beda yaurimni aduna adege ngasai point amada hilera committee tanaram de haibedo as per law hilera committee haibese saya han madai polaudre hilera committee assembly ki committee amana standing committee aduga koigi privilege committee aduga petition committee aduna chingba committee tarin pan leibedo adu manung da sisu amane ba committee amane ba aduna chingi matter kharada ma chadul da pedi matungina aduda ching da hilra committee na khanaraga assembly da chingi matanda bil putoke harabedi adu assembly da moida hana hangamaga assembly da putoka dabni haibane ba aduda amu akopada yauridi chingi matang da khanaga doriba pot ado khana re hairaga putorakpa kana si one tawbiyo ikoi gi haibu kanda assembly na yadarde adu sumu yade makada yauri ba whatever hilra committee na ikoi gi government na yaroida ba assembly na yaroida ba mongam da pere de adu reject tawraga adum tawbiya ba haipe chumna khanghalam haibani da hilra committee da aduga subject matter so manipur apumgi oba chel thungi matang de do khano haide dana bajai ka de khano haide ba manipur apumgi matang da district ki samdokshan in toba du di chingi district semba na te ba manipur gi oina yes ana district mapon lai besu da taret ama hapchin ge tampa ke sorok na si ohen ge chingi matai do na si ohen ge haibi gi pot ama lak pa da di moi gi hilera committee gi subject oite hana khale ba subject to further study gi tawraga adugi subject ta aduna hilra committee da taam da bana macha amani adu hilra committee ain kaina tawre harga di moi court chat pe yaina adu ju satte ba ko chalo ya ba aduna sigi le bi de hilra committee gi taam da baduna macha achoba soiba amani haibedu ma yadre then mathang da lam macha state kini haibe supreme court na haibeda natana state list number 2 gi entry ko gi item che 18 de yauri ba kare hare land that is to say right in right manung da overland lamdu gi da land tenures including the relation of landlord and tenants and the collection of rents kazana logba transfer and the alienation of agricultural land sina agricultural land organization room saba kanogi organi haiba the land improvement lamma du chaukhot na ba mongmanin tan chemba and agricultural loan asini chingba mayam che colonization asini chingba mayam che state ki pura authority na ba center ki sunate
aduga tongan ba pot amanati chumi adugi manungda population civilian population gi damukta tanana ba private land adu so khazna da leidorimni pata amta ta de jama bandi ni ko ge MLR and LR Act 1960 chalibse singdan adu chatte haibaduna singi lamsida leibu yonba yate haibigi maramdi karigina pata yaude ba leibu yonba pikthana ya singi lamda matai matai da chingmai da le chingmanga da chingmai ma loba tangkhol amana lerame kambuye amana lerame natraga paiti amana lerame pikthana leiri pikthana tawri ba ko hojek chu pungyalda karida asang kasal makna ko maru ase magi lamje mete de yon ge beda lore ge ni yong kanda learning de difficult terrain sum ngam thagi banina aduna lene de biwani adugi pot aduda jum kai chadna leire baduna individual duda matam khargi khazna piraga toripse tampaktana MLR tapna chatta batingdana hill house te saidana kariya aduna adugumda leikibaching aduna tabalemo baching pat turen lambi thong asidi stepta masada dum compulsory lejana ba ada private individual amada kundalita handana leiriba lamase soro mapan lo oiro natraga mapum chaba amada state ki kariguma kol karkhana malingkhat ke school malingkhat ke natraga university malingkhat ke lamasi loge natraga lambi semge khar paktoke haidana pata jama bandi tariba mayam se achi loksin baya ba public utility public interest adu loksin lerga lem loksin loy leram madugi magi lamgi charuk tu phut yang kai cho cham cho chani cho adu ri madugi mamal chapchana pirga magi khunda leita bado atop mapam amada natraga magi lejari ba saruk tu da dalam charerga lejaba yanana ba adu muk tawdorim ne ba aduna lam punamak asida aikoi ancestral land aduda adugi hinwalde leiriba mayam se ya na mite na tare ne ko pramamani ai jati ge nate natraga naga gi kangu khara sin tare khalwar moi khakte gi loi oidori braba adudi te kona marakta laiba aikoi ga punna leminari iba mayam se moi gi yauroi dori braba ancestral ne kana bo ancestral no karam manna natabno haina haiba pot se masi question ama lakane ba aduna aikoi gi sida aikoi gi system sida maroina manipur gumba north east gumba sida aikoi ancestral land abda hoi kari makanda aina lejari be yumi kono chai cham chani gi momang de gi kondo leidana leira abanina pai puna thamira lamni haiba di aiko aduga masi atopana taba yaroi agi ancestral land ni sarkar gi nate haiba yaroi ba aduna adu puna magdu oibanina len asidi ain gi oni yengabasu aduga constitution chisu ain ni achokba ain ni constitution dagi ain puna maktor ka dorimni aside e basina akoina mayam ama pulleraga akoi group asina section ama semeraga masi gi jagang gi se akoi gi ni haina haibase masidi yaroi ba gamnena permission piraga lehelimna ba hoi koina lerpagi sarkarna karim lakchandana hanne yengdana chai yankai humpu mangda chingmai ama kangbu mana tare adurdi sarkarna yang chalauda banina aduge dudi kamai tawuni haina maduge legalize tawna ba pot amala kana ba aduna tana sarkar ga aya ba yaudana chai tara kun kuntra nipu asi manunda chingmai ama da kullama tare kul mangal ramdi tara thoe kun chama pan ga kanu hengal en mam hainari dana ko maching chapsa ba in haidar so hari ba ponamak to aina yadardi adugi kunsinglo muthatpagi question la kadina ba natraga sarkanda legalize tawdorim ne ba khazna nongja lodana to ya ba chindo ana chigi leiba mayam asida hojekki akoi gi yamna dasa ta ba ji cho akoi gi government gi toriba luching ba sing kari singna ko ri sudi khangi khangde du to yek na ba du dai akoi manipur thukai na ba lan tariba natraga terrorism gi act toriba asiga akoi ga wali sana ba madugi damukta akoi mayam pullaga lan toruna ba natte ba potse government na son bi natro government na aran ba tauba sing adu terrorist jam act toriba sing terrorist act toriba sing do section 113
of the Bharatiya Nyaya Sanhita, Indian Penal Code anobase. Asida terrorist act achikana no miyamgi adumba thamoy da wakanung da to strike terror in the minds of the people. Miyamgi thamoy da aki tu jumpiba. Chumnegi kiba nateko. Ai kidida habidu nataba. Tak nipung kai kiba. Genocide act torpa mi hekta halak pa yum hekta mai thaba matong khangdaba ha ka lawraga chenba act che terrorism gi act ne ba asi tawriba sing che sarkar na loisinba phajinba punsinba ain go ba topum topusi toruk kanda egoi kana ga shanti hanjal na bori sadui no ba akoi ga itatan hanjan haire ai gi amda lei ba adun hura lakpa mi adu da horan ba nangmal poche yangkai khatu hura lo yangkai mde thanamu haidori bro adu na te ba hoi wani sana ba du changi wani sana du kanaga lei minari ba prajasin lal hu ba yaw da ba terrorism gi yaw da ba punsi ase akoi machan amato in lei minaga da bani hai ba adu gumba sing adu ga wani sana ba madu su kanana tawdori ba Government of India na, Government of Manipur na. What is an abana Ibishida, Yaga Yadega, Aduki demand, what is an updated demand not till? Dialogue had say, Lo Gimatung inna, dialogue had say, condition color legani, Nakal Aniki, Marakta, political development ama, Sakot Tarang Tonaba, Sibu, political dialogue Kawaba. Adu already political dialogue sit on Honabada, Noiga, Canare. Natraga lana noina demand man toraga mete de attack tora the mete noina so no de attack tora amnetana noina so mu defend torure adu de say number say tok na bala o haina toraga rule khara leini ko wari sanam sida no ge tongan ba demand torok pa yaroi ko no kar maintain ga de ga haibe du de tawni haidana magi ko ge ground rule ama wari sanaba to India government hero home ministry na Aji Silaga, Adu the Sana Halaga, India government witness Uraga, Adu Toro, that Toro. A terrorist into the pageant Punima Toro, the Nico, Moyauroi. Adu Mina Toraga, Togada, Adu the Ha, separate administration, Tom of the Yaroi, Adigaman Putogaria, Adu Amate Yaudi. I give to my understanding, political dialogue, IBC condition Tamoyab. What is Hanabing? Adu the negotiation, Adu political dialogue, political, I say. Asi yaurang di demand people na teba. What is hana bata demand like teba? What is hana bata karigina na song tor da lang to toranuko. Hai da na di chauka torang da si torage. Chingi da mukta si to birage government of India na tamgi da mukta si to birage manipur apum gi si to birage. The assembly che legislative council maling birage. So taba kamu khara represent to chabe ana ba natraga du torage. Hai ba du magi port adu da. Sinbiga do with Sinbiga Damnaba. Not separate PB or separate PB Diwari Sabiati. I look at Manipur Kaiba, Pangai, Hyman Purkai Diadi. Article 3 says Manipur, apply to way or the Adana, international law, related, Hojikmati, I hire Adudi Manipur did to Gaiba di Sungai Yaroi, government Indiana, Hamjin and Washa Karabani, Home Minister Na, Narendra Modi na, Manipur Sunkai, Kairoi. Haiba to that. Kahanda bagi manung sida moina karinom tor noina yajata dana tinaba yadar mina upalite ko khaduk pire hage dabdangai leba aduna ni chingna ai yanga tamna nang yengo nangi mi chingdo khamjin jo aduna me chendo sum ani si phukai na sum tawre noi tinaba yaroi tamna tro pare noi tonga lero hahel langna na bagi pot ama government of India na sinba maleba aduna ba hidden agenda ise I koi Manipur se jati kontra manga ache Bharat ki India ki soil da 1949 ki 15 October da changra bana yaning na changbo oro yaning da oro moina lokshin mo oro lokshin da bo oro take over to by na hari se o take over to by na hai bada koi ge nan governor maming do la ko ai ge no Ravi Khan bo harak pani ai na kano do Chaudhuri hai banate Joy Ram Das hai ba Joy Ram Das na chidi sengdo horage Joy Ram Das asina 1950 ge adudani Assam governor mana chithi ibada kanana khogi Patel na deputy prime minister ni irakpada Mr. Joy Ram Das Manipur se nang Tripura su yang chelidana ko Manipur se ko na take over toran ai ngarang mag parakon take over torabani nang na khari yang chelu chief commissioner na
rule to hon bani haidana iba pot am le ba aduna nai se ko dong chaw sai chou du le hai do adu joy ram das hai ga dam ni aduna adum le aduna sum ba ma mama le dana ko na manu da chang ro kan de india gi manu chang kan we are all indian yes let none divide us akoi bu khai do pa ya de ba adu mai no chang ra ba ma tung chi da amuk lo di point am tang ga hap chil ho ge ka yin noi da Jingi children sing Nagani, Kanaba, Kukin, Kanaba, and each Monday, Yao, the end of ST Lady, my am share. Masiti India, the heck pun Badiki Moye, a quick Indian city, and I'm not Panga right door, Article 19, Mapam, the Taba Yaba Yadaba, the Yauribedo, going Pangam. May take a Mete Pang Yawadami, and Aina High with the Mete of the head, not Warrior. May take includes Mete Pangan, a city, Ching the Taba there. May take a touching the Chabaya de Hana low do that. A queen mother, Pangal children, or will be over, but don't in Tanda Pangita. May take him to Mete Pangal share. A CD, Mete Tabaya, the Samana Mete Pangal to Tabaya, the back, port a share, let him never. Touching Yabaya, the Bible do not load the Leviton Amanico, generally. As Tambaculam labor de Pangana, Metena, Animaxe. But my own labor called Aduba, the Yadabanico, Yanabi Matuna. Aduna. Other money in the other puller Kanda Mete Pang Shidang D. Article 19 the era right to settlement. They take upon the day, Karnataka, the table, in a yay. Aduga Mete Pangana, Chingilam 92% share. I said the D Yade, Nakoil Natana. Aduga 8% should the D. Pull up no labor 8% about Lambi Tong, at the Lokta, Nungta, Chingan, Nungachum, Mam Kadokara, only 6% than ever. 6% is the Mofung and the Mete, Sumete Pangan, no, Kuki, Nagaki, Adutaki, Gorkagi, Nepaliki, Aduata, Adinan Manipuri, Indiangi, children outing, Moiso. Tawri aduna boy NRC chatpa adudagi akhoi ILP chatpa 1961 gi matung adu da na tawrip se asi khai imne ba okay akhoi imung se jakhan aduna khatang sangdo korba aduna sigi port asida sigum bagi wari sanadana tawba se government su kupna khangane na khalli andi prajana yadraga tinga sa haidi do dalana haidu chumme nakan khudik makki mol lawraga adu mai amna phajaba mong amadala panatragadi kangluk amakak themna wano ho yarage kangpo bisim tang telok thoge ko noida panjalage na haida mai hoguna yes aduna aduma posigum ba platform dadi ko haining de haidi naga chinau sina waru busu ya ba asmoyna tawchu oiroi da ma da tawne mo lori ne kaina haibi ya ba oi boi da bagi wana ti wari sana badu di changi yes hojiki sason to bal nga pa khotpa ji debate changi argument changi aduga dialogue changi ba dialogue na sason to godabni debate na to godabni ruling party opposition aduga wain bichar to the su prosecution nam chung defense plaintiff am chung defense na changma chumaina adugi jati machen laikai machen wari sana ba khona ba adudi khongban sengsi senganu si lambi si machupik malli chomul le si wari sana ra dialogue to ra enhang lai ba dialogue debate tawrimni ne nga kaya pi ma chamar pu gamali nang je cham de han pining dem nang nga asiban si de mo sini chini ani get na re ga o anan tan ga nang cham de si amande ai chamar pu ju hen nali cham kontra de di bira mo har ga lai ne ba marum maduna ana ro de la ibse nei na ba ting na ba magi mo adu khangdok pa government gi intention natraga magi thinking adu lau thinking do thamba adugi pod aduda ponamak si kaidana ba aikhoige manipur amanto oibegi wapam se manipur bu thogaining ba lup kanglu kharsu dum maybe kanglu tu pora oidabe ko adu ponamak adu madugi wakhalo na tu mangandana maru na koi maitena ai sa belong to baharage maitena big brother oina mayam se konchin gadamna se konna kon gadamna ada ma de adu mo je tan thokadabni kuki loraga amkanaga ta unado loraga panga kana umana haibe yaw ko yamna khangja daba mi amanina aduna teba ko de loina mo consileraga yes metei na na puchen chawgadam ne ai gi kangbu ne na okay yam se just away ana ba na su to na chi to ai na to gadam ne aduna la lepan na ba
लाना से सरकार ने लोचना बतौगदबनी कांगलोप अमना तौरिबदुदा अखोय मैम पुल लेरगा लान तोकसे ना हाइबो वकलोन यारोय मैम पुलना थेंगनगदबनी हाइबिसे आइदि खतंग लान बरेन खंगी विथ ड्यू रेस्पेक्ट मैम पुलना थेंगनगदरिब नते सिदि गवर्नमेंट ना थेंगनरगा आइन काइबसिंदो लोइन फारेरगा मदु फाबदुदा प्रजाना सपोर्ट तौगदबनी नतदना अखोय येकनबसि मचा खंगा अखोय पुलमने थेंगनगदबनी हाइरदि लान तौबुतार अदु सरकार लेतरसु याय सरकार लेतरदि प्रजाना थेंगनगदबने बा सरकार लेरबुदि सरकार ने पुनमक असे सेंट्रल सरकार दसु हाइरगा प्रजा के दमकता तौगदबनी प्रजाना अदुदा सपोर्ट पिगदबनी ब्लेसिंग पिगदबनी ओके याम नुगाइजे अखोगी सरकार अमा लरिबनी गवर्नमेंट अमा लरिबनी ना अखोगी मणिपुर सिदा अखोगी तोंगान तोंगान बा कांगलोफ मयाम अमा खुंदाबनी ना हारिबा कांगलोफ सिंगसी इंटेंशन अमा त सोहनदा बिदा अखोगी पुन्ना अमा त ओइना हिंबा याबगी मोंगदा अखोई डिसीजन लौबसे तुकी मतिक तंगाई फदे याबा वाफमदनी आई अरोइबसे ओजा चाही निपान दि हौख्रे डिस्ट्रिक्ट फॉर्म तौखिबा क्रिएट तौखिबसे अदुबो अनोबा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लेदना अखोई फुल्ली अखोगी फंक्शन तौरबनी लेमहौरिबा हाइबो अखोगी बाउंडरी डिमार्केशन से कदा ngarabani adu itari hojik government sina hariba thokriba order form tokriba se mu roll back tobagi mata am pukhalai base hariba order se khoi government na revoke torakadra roll back torakadra haiba question sini pamu hambe na kamai thamini hoy yang amada district creation or district reorganization haibasi laingak tugi state taraga state laingak tugi yamna maru oiba pot amani India go in district administration is the pivot of Indian administration haidana koina public administration tamupada aduga constitution gi manungda machi yauraga leiba pot ni haibadi government of India Union of India na government apunba gom India gi yangchille aduga separation of power gi matung ina union list state list concurrent haidana list 1 dana union gi lera list 2 dana state ki lera list 3 dana concurrent ena animak ne togadabale sigi manungda list 2 gi manungda lejari ba state sigi manungda magi administration che machi phajana mong tana tawu yanana ba district ka thona khaidu in khwaidiki pikpada goa da hairo district ani khatang le hana tai adagi di UP da more than 70 district lay manipur da 2016 dagi mamangi government du ge loram dai da district taraga taruk hana mapal leramada taret ama nauna create torakpa punna semi aduna maluiba MD district sida district semi basi adugi kanglup tugi haidana yangpham chu thokte adu maksu yangangwane na thajade haibati manipur da leiriba sida asina mete gi district adagi sina mete pangan gi district sina kuki gi district sina adugi district naga gi district tangkol gi district kabul gi district haidana leipam thokte leichu leite aduna kariganabu all lands state ke land punamak se state ta belong to we schedule 7 gi list 2 state list ki manungda entry 18 da yam yaureba land se karamna season agani kari togani kotkani haiban ba land sin ba na chingba mayam che masi state government ta state ke list yawi aduna adu de sunatana leiriba India gi lam punam se magi state to the leiriba sing aduna state to gi lamni union of state asina India gi apun magi oraga state amigi leiriba magi boundary se geographical area se state to that belong to we hariba belong to riba state china adu mai state kunjani pan odite kunipan ni Jammu Kashmir thogai gra matungda state kunipan se mama gi state che kunipan thokna ko ge jurisdiction lejabana ba ko gi state ta square kilometer 22,327 29 jo arambani adu 327 haidna state chi lejari besida pek pe chawba convenient ki matungina toraga district se taraga taret
thokna administration nungai na ba tawbana ba ko aduna sigi phibam sida aduna ni akoina administration sigi maru oiba chief minister amasung council of minister na state executive ki head ni governor na mamngi te ko araga so adu araga so district level ni lakpa kanda district tu gi manungda deputy commissioner na mana mayada pamaga adi mana head of the district administration cha deputy commissioner nakalamuramda district magistrate harise ado kanogi revenue gi yang kanda deputy commissioner is the pivot of Indian administration haibasi masana tum lere anu yamaro report amana ba district cha kaya semga de kaya tawgade ge haibase aduna 2016 da former chief minister okomi bobina magi loram dai du da 17 de ge anu gola kadorim ko adugi mamang du da administrative convenience ki damukta ni hairaga sembani haibdi singwashi nagani hana khangnari basi ki district ni sina kuki district ni sina maitegi district ni haibi wakalonda rum chu tokte adu makchu nati na kalli adu madu sama ba kansida jaga du da boundary du sigi jaga se for the sake of convenience oinana ba si masidi adu toba chwai ki jaga sina sanapati oro sigi jaga sina kangpokpi oro sigi sina impal west ni isni etc asini ching matra tri boundary phajana si oraga dabani haiba dudi hojik phawba chai ka sura chai nipan mapun chorba asi phawba da modi chapchaba ma laptop ngamdri aba hana orama khangneri ba sarukto sana batin singai oraga kangpok pe chi sadar hilke hana leiribi era si masi oradamni aina lamsam lawudu natana aduna adugum negi pakan sida masai gi point sida laiba akhoi naga ge chinina sing haitare united naga council na mase popise masi sanapati digi khaidok pasida moi bawani ko adar masi chumde akhoi gi taba naga taba mayam yauri aduda under the control of asida chakharaga de adu to bahaidana amalai adugi matang darni topic asen oidorise politics behind the talks on district creation for the last ministry was a key 2016 gi lorapa adudigi adum tawrapadan wari sanarpun 17 da anu government sela adu su wari sanabse thani gi manuda amu ahung gi manuda amu matang ngarang se sina kaya subono tripartite talk se sanapati de tawbana ba manipur sarkar gi chief secretary yaure home secretary na chingba yaure dgp chu yawe haibra na chingba yaure dgp yawe adu de khangdre secretary lito don yaure india gi eke misra akoi gi kanodo negotiators oiba north east ki advisor haitare du yaure atopa ma yaure aduga gi organization loop chingi nupi gi yauraga satra gi yauraga pumsilaga ka no de toraga mo taramari manga toraga alsi phanme adu maji state government na to we aro na harge hete yabana taba center na to toro na harge hete yabana taba aduga sina adu wadam habisi hete yabana taba UNC ga maroina nagagi kambu litorga toriba sinu una tonibu kanda jada top blog kuki ni hana khangna galiba mayamasa hoi lamento hen mo panjang palan tori kholiba dudi chato kharga ko asem khara hana lejeripse mosu leibanina adu no kare har kani adege sadharan praja mayam sida majority community oliba mite yamsu mite pangan Because the mete harka na mete panganju yawo da miko kana ko mo pangchingna yawramdre mete habida ko na pangan yawraga ni manam di pangan na je mete ron da po imna khali mete ron haigadra he ko ko gi mete ron nangin na ba gi katam kana to ana ada ko gi ni won mo saso wa aduna adugumba leiriba amsida machi ko ka harka ni ko mo mangaida Mangji Tatarin Palmamangda, Mitigi Pangalgi, Molibilu Chingi, Kanguga, citizen Kangu Mgali. Unigi da to
pangal ge kangmuna hayaba noi mete ga naga ga yanaraga nadraga kuki ge yanaraga pitokisin torba ai pangal vitamin le hidro hai ma sentiment chona haire ba moli be ma pa ra long ge kaule adune ba to adune community puna ma ki interest yang da ba ya da ba aduga akhoi na manipur ge one to say manipur idea manipur se mun mu chanya ba moi kangmu chi de hon be ya ro ha du ya ro ba ko amen to en ba du de me te mar to shauni ku ki da so pangan da so shauni aduna amani ko manipur thokai na ba to budo aduna adu political party so dunga aduna hari ba oneness of manipur se lagna na bo na ba ta asigumba moi wali sari ba asina mayam gi nakanda lemuri ba mayam sigi interest yang da dana losin babu dinga moi losin gi beta de so ba problem mum oina ba aduna ethnic line da politics to pa si am danger oya ba ni porque ki ma bo se line akwai naga gi akwai kuki gi akwai pangal gi akwai mitai gi hane to di the idea of manipur super fair oina aduna ai ni yadaba lalolu kumba hairasi ko gi china using ko ko mahairo amma moi mayam sina jati bijati khaibe yade kuki punam khaibe yaroi kuki lamen ma terrorist hoibe du khakta ta to legi naga khaibe yaroi ge ya na bane na pangan ya na bane mete machan ya na bane haibe du yaroi na to ba to ga na to bu di jati bijati leite adu khando kharaga jati kunthra manga tampakta karamo maru ena mete amsu mete pangan leiba atei su dum leiba ya ba adu ching dana tribal chin now sing st ni hariba sung haide leiba mayam se laga amato oina ko tawna bo hona bada sigi politics se jati da base tawba naga khaki district kuki khaki district adu khaki district na haibe se aina being a sanak citizen mo oina elder moina masi tawhan de akoi apun la se masida akoi na sagat pa chumi aduga paper title talk sida mathang la so april da tawdori